Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye Channel n'ibyiza TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakuru avuga mu ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC yamaze kuba nk'uko nagiye mbibabwira, yamaze kuba ivugana na rutahizamu ukomeye cyane, ndetse nanone yamaze rutahizamu ikipe ya APR FC Mamadou Sy nawe yamaze kuba ashakwa na ekipe ikomeye cyane mu gihugu twegeranye cy'abaturanyi. Kandi tubabwire ko ikipe APR FC ifite poroje irenze ukwemera. Urasabwa gukurikira iyi video mpaka irangiye, kuko ikipe APR FC ibintu yabishize ku rundi rwego. Noneho kora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi, wibuke no gusharinga ku nshuti zawe kugira ngo nazo zidacikwa n'aya makuru, ndetse nawe kugira ngo wanuze kumva iyi video mpaka irangiye kugira ngo uze kubona abo uganira nabo. Hari igihe twajyaga kera tukiri batoya nyine aho gatuma kuganira kwenda ku ma ekipe, kuko nyine nakuze nkunda ibintu bya football nyine. Hagiye wagura kuganira n'abandi muri kuje impaka ku ma ekipe, ikipe niratsinda yatsinze, ese umukinnyi n'uyu gutya na gutya nyine. Ugasanga bamwe ari kuburana amahugu, nta kuburana ibitabaho, yarabyumvise cyangwa se nawe no kugira ngo yitwikire. Oya, kurikira iyi video ahasigaye uze kugira ngo nawe ubone icyo uganira n'abandi. Ikipe APR FC, reka amakuru yacu tuyatangirire umwe. Reka tubabwire ko uko nagiye mbibasezeranya, nababwiye ko ikipe APR FC ifite yari irimo kuganiriza rutahizamu ukomeye cyane wigeze no kuyicamo. Ubu ngubu nta ekipe afite kuko yari yaragiye gukina i Burayi. Ubu rutahizamu nta wundi ariko reka manze mbabwire ko ikipe APR FC nanone reka manze mbabwire ko ifite umutoza wa Yanga muri kumureba, umwe uyivuyemo iyi season wayitozaga muri mwaka tuvuyemo. Ikipe ya APR FC nababwiye ko hari umutoza barimo kuganira, umutoza wa Yanga byaranze, Darkonovic. Yanga byakunda agomba gusohokamo kuko mu masezerano yasinyanye na ikipe ya APR FC, nayo ndaza kuyabanyuriramo. Ariko reka dutangirire kuri rutahizamu ikipe ya APR FC ishaka gusinyisha. Ni rutahizamu ukomeye cyane kuko akinira na ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ni rutahizamu w'umunyarwanda, ni rutahizamu ugeze no guca mu ikipe ya APR FC. Bikaba bivugwa ko sinibivugwa byamaze kuba confirm, kuko ni rutahizamu ukomeye cyane, ni rutahizamu uvuye i Burayi. Kuri ubu nta ekipe afite. Rutahizamu nta wundi ni Nshuti Innocent wirutse kuva mu ikipe ya APR FC akajya i Burayi. Murabizi ibitego afite muri ekipe nationale. Nshuti Innocent agize ibitego 4, yatsinze ama ekipe akomeye y'ibihugu. Gereka mbabwire tutararenga ahangaha nkimara kubona ikipe ya APR FC yamaze kwemeza ko Nshuti Innocent uba ari umukinnyi wa ikipe ya APR FC bidasubirwaho. APR FC niramuka isinyishije Nshuti Innocent ni diru ikomeye cyane. Ikipe ya APR FC iraza kuba irabikoze, kuko sinshidikanya ko muri Kanyarwanda yacu hano mu Rwanda nta rutahizamu nimero 9 typical 9 ni mugongoni, nta rutahizamu waza arusha Nshuti Innocent. Impamvu ni Nshuti Innocent afite ibitego 4 mu ikipe y'igihugu, kandi atsinze ama ekipe akomeye my friend, kandi ni ibitego yatsinze nta risi penalty. Murabizi no mu ikipe ya APR FC ntago penalty yateraga penalty. Ubwo rero Nshuti Innocent yamaze kuba yumvikana na ekipe ya APR FC. Ariko reka mbabwire kuko na rutahizamu ukomeye cyane ikipe ya APR FC irimo gukoresha ubu nawe yamaze kuba yumvikana na ekipe ya Yanga. APR FC murabizi ifite ba rutahizamu babiri, hariho rutahizamu Mamadou Sy Munyamauritania ndetse na Victor Mbawamachukwemeka. Mamadou Sy, oya reka mbahere kuri Mbawoma. Victor Mbawamachukwemeka ni Umunyanigeria. Ni ukuvuga ngo Mbawoma murabizi ko amasezerano ye ari burangirane n'uyu mwaka.
Mamadou rero kubera iyo mpamvu yamaze kuba yumvikana na ekipe ya Yanga, namaze kugwa kuri dosiye ikipe ya Yanga irimo kuganira na Mamadou, ndetse nanone namaze kugwa kuri dosiye ikomeye cyane, aho naguye ku kavideo gakomeye cyane papa wa Mamadou ndetse na mama wa Mamadou, umubyeyi n'ababyeyi ba Mamadou barimo kumubwira bati genda. Ubwo Mamadou yiteguraga kuza mu ikipe APR FC, nibwo naguye ku kavideo barimo baramubwira bati hoje mu ikipe ya APR FC ugenda uzabona umwanya wo kubanzamo, ni ikipe yo mu cyiciro cya mbere. Mamadou ni gutyo yaje mu Rwanda, aje gukinira ekipe ya APR FC. Kuri izo mpamvu rero ekipe ya Yanga nayo yamaze kumubonamo ubushobozi, yamaze kubona ko ari umusore ushoboye kandi ko karashoboye. Bamwe muri mwe mujya mugenda mumusebya ngo ntatsinda, Mamadou hari impamvu adatsinda. Ariko ekipe ya Yanga yamaze kubimuvugisha, ndetse binavugwa ko ekipe ya APR FC igiye guhabwa amafaranga menshi ku mukinnyi, kuri rutahizamu wayo Mamadou aserukira mu ikipe ya Yanga FC. Ayo makuru niyo nari mbazaniye, naho umutoza ndaje mu minota iri imbere turaza kuvugana gatoya. I love you so much, kora subscribe, ndagukunda cyane.